Moguće u praktičnom životu u potpunosti sprovesti u delo načela koja proklamuju političke partije u svojim programima? Pa da vam kažem, uvek između političkih načela, dakle partija koja nema svoje idejno ishodište i politička načela, ona nije partija, ona je skup nekih ljudi koji imaju nekakav pojedinačni grupni interes i oni imaju program, ali raskorak između njihovog programa, koji može biti delimično i prihvatljiv za široke narodne slojeve, između proklamovanog i stvarnog života je ogroman raskorak. Ogroman raskorak. Prema tome, oni su malo pa u zoni šarlatanstva političkog. Važno je građane koji su opsednuti egzistencijalnim problemima zavaravati, stalno im obećavati. Vi vidite, to su vešti političari. Oni pred izbore uvijek izmisle neku priču koja je ovako privlačna i... Po vašem mišljenju, ima li indoktrinacije u današnjoj politici? Pa kako da ne? Pa kako da ne? Pa preko svake mere. A znate, ta indoktrinacija je moguća upravo zbog toga što su građani, većina građana je opsednuta egzistencijalnim problemima. Onda su tu razne društvene patologije, pa pravo da vam kažem, onda građani gube samopouzdanje, entuzijazam, dostojanstvo čak gube, jeli? Onda se tu gubi i moralni integritet. Znači, jednostavno, ta indoktrinacija i manipulacija građanima bit će moguća sve do onog momenta dok se ne bi to veliko nezadovoljstvo ubedljive većine građana Srbije kanalisalo u jednu organizovanu političku snagu. Ali građani Srbije, oni moraju iznedriti elitu, a ne ovo što mi danas imamo. Moraju iznedriti elitu poštenih, obrazovanih, kako da kažem, doslednih ljudi koji će reći građanima istinu, jer znate onu narodnu, nije građanin nezadovoljan zato što ima mali deo, nego krivi deo. On gleda da određeni slojevi se bogate, žive u izobilju, a velika većina građana Srbije, šta? Mi idemo stalno nizbrdo. Pa to se mora zaustaviti. Mora se naći izlaz, a izlaz je upravo u tome, odnegovati kult rada i stvaralaštva, odnegovati poštenje među ljudima, moralne vrednosti i nije istina da komunisti ne mogu vratiti jedno stanje u kome će moralne vrednosti imati svoje mesto. O tom stanju ćemo malo kasnije. Koji su po vama trenutni, zapravo koji su uzroci i posledice trenutnog stanja u Srbiji, gospodine Mandić? Koji su po vama uzroci i posledice trenutnog stanja u Srbiji? Trenutnog stanja? Pa da vam kažem, pošto sam živio u vremenu kad je bilo drugo stanje i drugi sistem, sad je opet neko novo stanje i neki novi sistem. Mislim da su razlozi ti zato što su oni koji su nekad malo manje radili nego ostali, razmišljali kako da unište društveni sektor, društvena preduzeća, kako da preuzmu to sve u svoje ruke, kako da opljačkaju taj narod, i onda su krenuli postepeno. Onda da bi to ostvarili i da bi doveli sebe, da oni imaju, a da ovi po društvenim preduzećima ili uopšte po svim u celoj državi, da oni mnogo manje imaju nego što su imali onda, ništa drugo nisu mogli da rade nego su da opljačkaju preduzeća društvena, da ubede radnika da oni ne znaju da samoupravljaju, da jednostavno ubede radnika da ih naziva gospodinom, da ubede radnika da i on misli da je gospodin. Međutim, razlike su velike onda u onom vremenu, stvarno kad pomislimo na sve, na te, šta se radilo, kako se živelo, a ovo sad što se dešava, ova naša sredina Lazarevačka, ne mogu da kažem toliko da je
dramatično stanje kao u nekim drugim siromašnijim delovima Srbije, ali ovdje se osjeća isto pad. Dok jedan sloj ljudi, ti bogati, koji nemaju milosti, to mogu da kažem, prema nikome, gledaju samo sebe. Ranije u onom vremenu radnici kad su bili na vlasti, oni su onda obezbeđivali uslove približno podjednako i za siromašne i za bogate. A ovi sad, bogati koji su došli, uopšte i ne interesuje niko izuzeti svoj kapital. Taj kapital, da bi oni bili bogati, morali su nekoga da sigurno siromaše da uzmu od nekoga.